Ora boleh. Duk. Alah. Kowe. Duk. Alah. Kayak Gus. Kau lihat lah Gus. Tonton sih. Duk. Alah. Le. Duk. Alah. Oh, pas banget mau. Wah, mantang desan. Pote lho bolo, desanan to. Sekono lele, kono lho. Lewat kali, yo sekarangmu. Manyus. Oke bolo, karena semua udah pada nyemplung, ini spot gelesong ya. Tadi sama teman-teman udah tak kenalkan, ada Lek Odi, Lek Agus, Lek Dian, Lek Baron, dan kawan-kawan. Pokoknya jos. Ini saya mau ini ada Lek temen Lek Dian. Tadi Lek Odi di sana, Lek Agus di sini. Dan ini saya mau nyemplung di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Dekat perahu, nanti bisa saya live. Oke, ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian dibom sih. Kalian bom dulu dikit aja, nggak usah banyak. Panasnya nyeter banget bolo, panasnya terlalu. Waduh, kelambi saya, ya ampun BGM itu tenan. BGM kelampis tok ramum lah kalau ini cah belum betul ini mau. Kita akan apa ini, aku suara kepanasan ki ini wae lah, aku suara kepanasan ya. Sangyup kayak konco-konco sudah lah belo, aku turun pakai nyemplung dewe, aku ngepur dewe. Tak live kamu, ternyata datanya paten ini bolo, kameraku mekengkeng, ternyata datanya mati. Wah, terkini runggut ini rasi toh. Ini weh, terlalu runggut ini weh. Aduh. Oke, mari kita mulai permancingannya. Burung-burung ini nyantol neng kayak ini malah. Nggak usah panjang-panjang. Alah. Oke pola, mari kita mulai permancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ulama mbah, orang ngarani penting pangpeng. Senai orang ngarani, aku orang ngarani loh, langsung dumbul ke lagi cemplung lo, bom delok tok lo. Orang ngarani mbah. Oh, plus. Kepletes. Cek dolanan. Masih buat mainan bolo, masih buat mainan. Kambangannya masih buat mainan. Naik turun, cantik.
Jane perempusan ya pas kambangan nih wae randang mangan. Tak ngolongote. Wala lumut habis. Lumut habis. Oke, kita lempar lagi. Teman-teman dapat strike. Saya ngapur bola, nyemplung ke dewe. Ngepur. Goni watok rasa semelang. Goni watok. Iya watok ini. Mbak apa tadi? Ambleskan. Alah tak cindol cewek. Lho kok jaran iki marah tok gugretel iki mau jane. Tanjir. Burung-burungnya cewek 6 nyari. Sis. Pletese cantik banget lho jane. Semana aja kapok. Strike perdana kok cewek iki bolo. 6 nyari yo non. Mayan lho kok 6 nyari. Jane sak bakaran jane. Sele. Yo, mangan. Oh yo. Bablas ke alah rak sida. Coba bisa entek langsung tenan to entek apa lho. Kayak sidik wae. Ngirit wae. Wah, digeget-geget mah gerah gede jane lonteng ra tak seblake ngenteni kamera urip. Duh. Lha geget-geget ae lek ngetek gondol iki. Duk. Tanjir ra kena icah. Petese. Nyangon ora kena. Lilitan bulan kali. Pilih ana lek. Engko salehna ra boleh. Alah kok dadi semene cah. Mau ceweknya gede ya sih apa-apa, orang nyari lemu lah berdana daripada ora. Apa bolo. Lho orang nyari ora sak siripe yo iki yo padake lek jane sak siripe lho orang nyari punjul. Sapa nggo tunduk laris. Tunduk laris sik ora apa-apa, templong karambase. Tunduk laris. Oke, yes you. Si gede cewek mah gelone ramu caca. Gedene piro? Pitung nyari lek. Lah. Alah kayak ngeyel. Liwak lho wis mentas. Wis kropiak kok. Ora krungu kowe mau. Iwake pitung nyari lek Odi. Lah iya. Wis nek dhuwur lho mau nang ndur banyu. Videone arek tontonan video iwake enak sak takem 2 kilan punjul 2 kilan. Kowe Alah, lah Allah semene meneh. Piye to ki? Pak gara-gara nyari ngene malah nih. Bar cewek rong nyari terus piye iki? Geser wae iki. Duk, alah, kena. Pindah titik spot bola. Ganggu cilian terus nang kono bola. Kita cari yang segini. Ya paling enggak segini lah. Duk, alah, deket tanpa perlawanannya ini, Lek. Walah kena etel kok. Tanpa perlawanan nih Pak Semen ya. Walah. Lagi buntutnya nang ndi iki? Hei, buntutmu nang ndi? Hei. Buntut pantasan rasa nang ndi?
rata tanpa perlawanan. Bulalala telek nyang ngono. Wis drijiku ora nyandaki. Ra cakep drijiku. Yen lek jan drijine lagi sedeng iki. Drijiku ra sedeng. Ya sik tak jikok sik grenenge. Ala aku sik. Aja berat. Tak jikok grenenge sik. Telek menak. Ayo rene ya. Nah, alhamdulillah bolo. Alah enak buntute terus piye iki? Iwak nila tanpa buntut. Wuh. Tanpa pantesan tanpa enek anu. Berotan babar blas. Oke, yes yuk. Entuk iwak. Sing patut dimasak bolo. Ndek mau nang kono cilik-cilik. Kecewetan gede pisane langsung metune cilik-cilik ning kono. Wis pindah rene wae. Masuk ae kok. Lek Agus. Kau lihat Agus, tonton sik. Duk, ala. Aduh. Waduh, bajindul. Ah, padha kowe lek bajiret. Cantol kayak iki. Kenayan iki aku dandan lek. Resmi iki. Jadi senar kok padake kono PE. Tambah badhe perahu yang tambah kocur. Alalala. Le. Duk, alalala. Bagede. Le. Kandhani. Dek mau ki gede. Wis gede saka iki lah, Gus. Kowe kira percaya to? Ki mau. Ya saya kecekel terus iki wis ra apa-apa, alhamdulillah. Semane ra kecekel ya ra bolo. Lagune piye bolo? Oleh nyusu penting aja entu aku. Iwak tok. BGM. Wak tok. Mlaku nyampari, Pak. Nang ngene lho bolo. Badhe lho ikan makan iki tak kira mah ya ombak mau iki. Jeblane kena iwak. Oke bolo. Oleh nyusu. Hasil akhir bro. Alah yo. Ada. Iwak tok bolo. Lho, alah yo. Iwak tok iki lho, mbek mene iki bolo. Entuk cileke guri susuan tok mau. Awal-awalan tok. Biar iwake mene. Ra umum wis. Pokoke WGM. Wak tok tenan. Ngentek mlaku ra nyampari Pak. Aduh yo banget teneran. Besok dolanan aku nggo gula teh. Ira lek. Oke bolo, kita sampai jumpa lagi lain waktu bersama Agus Gondrong Labanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam ora? Cangkeme ngeciwis ra kerekam.